bugün Suriye Can Okulları Batman ayağı olan Batman Can Okulu açılışı için bizler burada toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. حضرة رئيس بلدية باقور، أيها الأخوة أيتها الأخوات، أيها الحفل الكريم. نبيل وطني يتمثل في حماية ثورتنا الوطنية العظيمة. وكيجينا خوشيكش من بكرة وكيجي زكي من شيكي بابا افتحاتي تخيري هون بين شقاسي برياتي كني تكربو ومبريا حمازة تكربو بيجينا الجوال مش جوالاتي ملوك زنداني بتشوك بدستي ميك قريكي دف بخوين ده بيجي عزادي بيجي حرية Bişari Gımaş Tuzane Suriyelilere, Suriye'nin çocukları açtık. Bu çocuk sokakta kalmasın diye, sigara içmesin diye, hırsızlık yapmasın diye bu okul açtık. Ama şimdi Türkiye'nin milleti, devleti çok, hem de çok teşekkür ediyoruz. Bize destek verdiği için, yardım ettiği için.